Yeah, no, we know. Any shadanyefe. Ebia. Arafo, onyakopo asomdie nka mo. Eju Sunday sise dia. Onyakopo asomdie nka mo hu biala wo Yesu di mo. Ye da obrempon onyankopon ase. Se na soso. Wode adom ye kwa. Na wanye bibi biara. Ya seda ene de ma no wo Yesu di mo. Na adom ala kwa. Na mnu mienu ye la so te se ne yeti. Efiri enyuma yete ne anase epeye bie mu. Efiri adom ala kwa. Ye wo twedi ampo na nyankopon wode adom ye yin. Ena soso wode acha ye kwa. Na ne senti nso na esase ye agya no apede se ne da wode soma ankorankora wiase afa na nyina de nsempa no enam no obo nde hura wia ne anopa o ka emos ho ma de tren wotwe se ebre bi beba mo nipa won twetwede wa pre ne ho won twetwede se ne ebe mpo obenyo Nyankopon asem no mu atie na so saabra na bia na unya tie bio eti enne no wodom bre ne ma se obetie won Nyankopon asem no wa ya asem ne yefo na wanye ne tie fo arefufo da bia ye ka nyame asem ade achi ade sanyina Onyankopon ko ane ne mfuna ewiase afa na radio station social media so TV stations awodo nyame asem ko ka unu say yenkom hye o ka de bu ko ma chapter 13 a wo se ebra ne be ko wie Onyankopon asem no be ko ewiase nyinara enta don ani sa abra bia wuti Onyankopon asem da bia wutie na sumu bia ni ho a wode adwuma ato aso a betie no a watie na so wufiri ho a na afiri ho adwene mko eti arafo mama yenya asam ne yefo ne anye ne tiefo arefofo ye ba be kasa wo Yesu di mu enne asema be kasa afa ho no aye trene da bia enya gidifo particular enne agidifo ho particular obia ya wose me yoti nini na ya na tie ne kura ye ka ho asam no tie no aye de ba de ya information me basisi Sini no a yaka nasam no sini no ayede ba de da bia obi se me yoti nini ofoforo se me yoti nini obi kura timi bu obi aten eza so osi osusu ye se oti aso dem ko asore ebinim kura susu ye se asofo obi onu to o masore dem nti no omo ya te ne fo evangelist fo obi omudi wonu machi na sa nipa no aye popra o ma ga na mu no no ka nyame asem no ma nyame dwuma na che no no mo nam nti no ana se o mo kosa so ne bi nti no omo ya te ne fo so adafo enema bebre wo ho a ya na me ya se ga na tituru nsori ya wa ga na ho no kra ese se oni pa hunu no o mu nim da anana me na me sister kasa na sama na me sister ka about nyame som hu nsam nyina na me ra ho esan se oni entiase bia won kwage asem nim ba bia na no ni niam ekoso na awiebre mu so bibi te se dunkamiri asore onim so ati ni obi te otaba asore onim so ati ni obi te akwase wi asore so ati ni obi kom banjari so dru asore so ati ni but se ne no ya tade e se wo ankasa mu arafo se ne no ayatade e se wojide ni bia se ne ya tade etu we the weapon of our warfare e wo the book of Ephesians chapter 6 no a e ka se mi wo sa no kura ba ko no kura ni Kristo e ka te ne no ayatade e se woni pada sani bia ye wo so ye ti ni so onti kane na no no sa abra no ani ehunu ati ne fo mapa ano kura somfo ne kura sofo no obi hunu won mo no wo hunu na identification no obusa asabra wo ye Kristo ni ana na wo so na o ta sa asem yi Santa good news sha ase eba no na mamru na emna tede o mo ho ma Yakopon ye no woje obi kurati mbebusa se wo ye sofo ana wo ye sofo mane ana se bia wo ye ogidi ni but na atare ne nhyeye eto odi pa na address ne ho kire obi wonim se me ye sofo asemasi wonim se me ye prophet asemasi wonim se me ko asore asemasi identification na afede ani wo biom se kasa tie ni a obi abaka ye so ati ni bia no busane sane tin ya tare na shan na wai because I identification yet me ama ene na me asama yet no anya nsuo kwa say answer the obi anu nsuo na nsuo no onum ni ye na asan gu fom
anya sana yetie onyakopo asem na edika no ya mopae onyakopo tumfo da wase se na so obena mo asem so abekasa che enne wasem ebe se o se obemma ye honhom tiase wankasa bena ho nkonko so bekasa fa yemu na anye ye peye ene ya dwene ne de kasa na bibi biara wo kafa yemu na firi honhom afem yara wase se oma wo maso so aso a onum ditie adom ne mobro ho ade acha ye kwa enye odeda amen arafo ye bekasa fakte ne ho na edika me pesa me no ko the book of Ephesians the weapon of war ogidini wo welfare no ye ko Ephesians chapter 6 the bia nkrofo aka quotation when na yedi tu ahomane but there is more to this quotation than you understand. The quotation is not about I rebuke the enemy, but the quotation is all about working on your salvation, working towards your salvation. That's the importance of the book of Ephesians chapter 6. Let's read from verse number 10. Ephesians 6 verse number 10. Na yen kanko. What say? And I mean carefully to say, yen timusho nyakopon akodi enu nyina. Na motimi agina edaboni ni mu. Na moye yen mu nyina awie a munyina ho. Enti munyina ho emfa nokora ema mo asene. Nokora na ne de. Nokora na yemfa mo yasene nyase. Obi aka asamache no akogina ho. Anai waka. Ana be de me Kristo ni nti mi di nokora. Ana maka. Eti ai wo kan. Anya no nokora no. Yaka nokora na nokora ni Kristo. So, what can the book of John chapter 40 verse number 6? Was the many day a quine no crown a quino? So many a quine no crown or be quite Janet Tyson on so. It is a fisher catch us a fan of crab was here. He talking about say, what it is to buy a day who save your personal savior. Ephesians chapter 6 said the weapon of your welfare no so far no credit say for Christo was saying. Because without Christ, nobody can inherit the kingdom of God. But any people kasa quotation way, any people kasa quotation way, and yes, every demon of my house, I send Holy Ghost for according to the book of Ephesians chapter 6. Daddy, Ephesians 6 is about working on your salvation. And never Satan was through. And never Satan need to be no closer to your life. And never Satan to be for no more. And never Satan to be new to and when Ephesians chapter 6 it can wasn't. It wasn't the crack. The weapon of your warfare, they can crack. Yes, the book of John chapter 4, verse number 23. Was a brand banabang, son no crack as sorry for no, or Basumedan no crack or can of crack. It is Jesus say, would that mean nobody can see or the Father? So that's here, one of the cranny hind and the pine. So Obi Biada and Namonu Kistosoa. One it to be ended and would a jano. It's in the corner what can without Christ, nobody can inherit the kingdom of God. It's Ephesians is about working towards your salvation. It was say a brand babana besa no cross of one. Yabasu medan no crown no cross of one day. One of what you so yes, wadi. One on the cross of was Christ in the crown. To was a many crying in the crack. And what the book of John chapter 40, verse number 6. It's Ephesians chapter 6, verse 13, 14, because said, there was the first thing, the weapon of your welfare, no crack fabo was here, and Chester will be a custom. Now, dear, me kind, I made a mechanic correct, and I'm a kiss on it. Daddy, it's a character of Christ, imitation of Christ, and then a walk imitation of Christ, we be imitated. Yes, Sir Christo, it's no crown, no, Sir Christo, I bet you, Christo, Yedipedia, Sir Christo. Yapra boss Christo, Etibiasa Christo, Yanamasa Christo. I know that the book of Ephesians chapter 6 no come wasam. Nanya no kwade sane, obi aka asamacha wose amede wakai. Anya no waka, na mo waka the character of Christ. Serve that Christ. It's Ephesians 6 verse number 14. Was ya fa no krama ase. E tre se, yes shake Christo de pagia. Yes shake Christo de pagia de Galatians ne kan ya no. Say ye be shake Christo de pagia. Et to be biara was so egiri no. There is a cloud or shake ye Christo de pagia. Hallelujah. Afi wo ka bia mo say. Me kan ebie afitect no say ye nti mo so Nyankopon akodi nyina. Na motimi agina da bone ni mu. Na monye ye no mu nyina awie a munyina ho. Enti munyina ho na mo fa no kora emo asen. Na mo hye tsene enkata ho. Ano na magiro so. Tsene enkata ho. Se kasa wo se hye tsene enkata ho. Agene fu odi agoro. So, ana me yoti ni. Ana I without holiness. Now quote the book of First Hebrews chapter 12. Now verse number 5 and downwards. Say without holiness, nobody will be behind who are obey to me. And you take the kingdom of God. Without holiness, who is holiness? Holiness I are tardy. Holiness now, what can want them the weapon
o Kristo ni warfare no holiness no atade a ɛhyɛw so holiness no and na ma obi hunu wa what be hunu your identification wo hunu nation kura wo free mu wo hunu tract kura wo mu wo hunu fi kura wo free mu na wo hunu ne obo wo chedom na wo papa kura wo it is your cause of righteousness and yes so be na me your righteousness me cause some your fasting there be righteousness and your clothes it you mpo na be identify wo ho ache onipa no and now na be che onipa so e Kristo ni and now na be che onipa ne say wo fata but atale ni osawo no it was a ten kata ho the weapon of your faith shatin kata ho ade bi e kata ho no body a protective it ten in the protect we did ni bia efra kodie bia mu yakate no obi da na me yate ni but identification no obi mo bia hu so yate ni obi akra ntimi hu so yate ni when was the last time obi shared about won chabebu sister me show ye Kristo ni pa brother me show ye Kristo ni pa. When was the last time I was suffer with you? Obi problem musa so your suffer na. Also be musa because atale no shout the cloud of righteousness and shout it will be biale tebe hunu. What baby who belongs to the clan you come from. Obi biale tebe hunu papa kura wo. It says ya shabu shebia mu abushebia won ton wa onmo abo abushebia bo onmo kura de. Sada Kristo somtia Kristo somtia ne na ya atade ya sey. It was Kristo di bia was what yet ni no. Sa Kristo sumata le yet ni ase no. An so obi apo hunu se wo yet ni. And then in the book of Matthew chapter 5 verse number 13 up to 16 was say wo ni asaso so han. Han sinan baby a wo bia bo sinan. Na sa ha no yen so physically abiase. Ye di suso na sa me nipa nyina hu bi. That is the garment of a righteous. The garment of a righteous baby abeko bia wo so bia hu wo dem fear we are so different na so na de baby adeboyefo anya ate nefo korate no ye hu so so ye da onmu ye hu ate nefo atade ye che won mu anya hu adeboyefo atade ye che won mu esa so no nyina ya identical wo bia no obehia Muslims wo abonten na wo huru Muslims na dress say woni pa wo ye Muslims and that's woni pa wo ye eye fa de say wo ye comfort wo ma dedicates kind of clothes say won mo no atade kura say won mo no ama wo woni pa sabi wo hunu mu no wo hunu ba bi kura sa krofoi wonum asom free and that's wonum free eto obi hunu obi anu ho so ekremoni no obi so hunu obi sabi wo chop person pada gu no ho no hunu say o we de comfort sana Christianity no ya can righteousness na etie ya tade e shaw na ne na mo bi hu se woni pedi we Kristo ni mapa woni pedi we the likeness of Christ woni pedi we the character of Christ woni pedi we the attitude of Christ. When was the last time somebody asked you so you have attitude of Christ? Baby biara kremoni bedru bia you see them because they are identical, the kind of dressing, the kind of appearance. It is out of righteousness, no. A tear when the baby abra bosso. It would the yanko. It was efficient, no. Was it certain name cut a home? A trust of righteousness is a cloth. A trust of 10 name yatadia. It was a certain name cut a home. Warfare, no. No, to set at the crystal light to be as shawa. Satan to me mount because we are above the human young quay. Ye baba papa Mrs. here. Righteousness in that year no can. Righteousness and that year when the partner and I'm yet in any, and I'm your didn't, and I dare and I'm here, the team of to see the obvious, and I am mad talk. But righteousness ya tadia, it's here for the book of Job chapter 29, near verse number 14. Job 29, near verse number 14. Job chapter 29. You heard verse number 14. Me kind was it me fratene na eframe atemu santi sa atade hiu ani abotire me fratene na tene na frame eto bi biala waso yati ni no is a cloth ayatare yasaw na na sa atade no differentiate e society wonu ato wonu obiase ni ntam and the society woni dia obosomsom ni ntam and it's in the book of 1 Corinthians chapter 6 no was here dey na sumni high way na dey na billion ni Jesus way it says so bibia righteousness no na tade e chane different from atade e wiase ni se
So, what did it be a dear friend righteous a first wagon? And ya tadia a sound, none in that the kind of nation of free and said the kind of language I can, and that said the kind of quarter of free the kind of person yet training one more bay. It's your castle in India. It's not anybody at all. Send your dear, not kind of your thing in me at a job. Job chapter 14 was say, what from a 10 day, 10 yata dear, may start card your say, me fratene, ne frame. What fratene ya me fram. It says, I did be a cover, and then a man who the kind of beauty, the kind of appearance, and then the kind of some kind of a year attitude that when it permits me a woman of room, or bit me who was tired, so. Now one who to be a crowd. What are the sound? Be betting me what are the sound? No one who should buy a crowd that's also buy and that's also buy it. Or betting me show dresses. Never who wouldn't part be away. Sana Christianity here, and yet tadia sound. It's your kind righteousness, and yet tadia. It's a job was said, what fraction, eh? Not saying no so afrano. John chapter 29, verse number 14. It was didn't hear what say or say, you know, a dear pan and my walk. What we are dead, we are different from a fear with him, I will see our free moon, Matama war, and our fafumu, and the school war. The beer mountain on call one month. It says a Christianity clothing and so. Send your tad in the show. You cut in your tad, your press, your lights. It's a baby of a piano, and you declare yourself. A done wadi. I don't say how many down what the buffet. It's a senior tad will be beer sound. Wo suban wo brabo wo te bia wo lifestyle bibi bia na wo hu bia ye soronko esi subuma. Hallelujah. It is say wo bi catch so oti ni na se mi ti bi huru te ni atade ye se wo ni pakro no a na se wo ni pakro yo trefo e se so te ni ya atade e ti John 29 say wo se me frate ni na te ni so afra me e ti so wo se yo te ni na wo wudi wudi so yo te ni a me ye hu te ni atade e so te ni atade ke ka wani Send your tadia, and then to Passaminkumina, Kusu, Akayo, and Nibra, Nitai, and Sanum, and Samboro, Agopane, a fee, our here, our some, Yaman in any your tadin. It will be Biala Sanyama or Brabomono, who sat in your tadia. Send me a tadinu, and then till the next of war, I rebuke, I come against you, Nastila Seta, Bano Nabeda. What so shall send your tadia, and I would no be no better. And the Bible cross sorry, or the moon sends so one more. A Bible story of moon and so and one more. What so certain yata dear, and the bankata cheer one young one dear. One cheer one dear mamma, no papa, one your bat or bada you no better. When not just I want certain yata dear. I didn't pass the dear Yamasumikwe. Say the yata dear shall walk. What back no cutiano. When we see a sea and I best yes your honor. And Marcuno, no way of corner. It's your pastors at 10 yata dear. Sabi. What bon some to be man cham or blabum. What by 40 min yow. Yeah, net a piece of further suchi and pie bomb. Your prayer comes a hot walk. Or if prayer comes away, now what prayer comes away. Who got to so vampire and rather so in your man Russell. Who not seen any? Because seen any beer at 10 yata. No big beer at 10 yata. By 4 crowna or Jane. By 4 your certain yata or Jane. Me kai baby never to bass him. Me te bas ni ma me fro bas me duru baby ye fra ha ankot yo ya wo baby me kwata na chai wo shama ni kantie na wo sham no de ne bag na simini ni mfifin e wa na me se ma sore na me sore fi ni chara m kwata back seat wo me hu se afa de abuse first stadium wo na wa press bell no se wo ti na wa dani nani na wa shama strike me for na wo puma ni chire so e sa se wo hu se me ne no ye ni chaka menene mienu ye ni chaka wo hu sa tade bi seme na sa tade na seme no ane de dia different ba bia tuntumo bia fufuo dem a hunu ba bia tuntumo bia de fufuo to ma ye hunu etibi nua ba ma ne nua brantie ababa wa wo so yo ojini ni na still la wo jiri ye se ba ifo betimi ayew still la wo jiri ye se obi na ato yare ama ho still wo jiri ye se sabi wo bia bo wonsam na wo nya ye ye so nkonsi ade woni monyam eye da na obi asate ni atade de Yetimeji wani monyam. Atali a symbol. Atali a symbol of righteousness and that's a symbol of sin. So atali a symbol of righteousness and that's a symbol of sin. Watali kule shawano and then that sle wo obi obetime di wabra boso. It is also certain yata na teni nia. Wo boada so bi baba odayem ani wabeda.
and that's what we say at a chiwa about 4 camp, and that's what we say sabi but what just was so dina ya matamo now to me now to mintium when you pop on there some one no done who Elijah any period my bosom any power back 400 or no one that's what Pompaya Moja free so by okay them go jet chapter 5 or Elijah no any part 7 no na dia na eda enso se Elijah na me no ntam it says na Elijah satin yata de na Elijah was satin yata de and nothing na bra about 40 o that ya say na so be fana krom wo hunu say Elijah eso na tade ni mutey so because it's a code of righteousness it will be biala Moses onyakobo kasa awuna na tade ma Joshua it ya katin yata de na so what Satan to me Satan cannot come close to you eti ya papa Job say me fratene na tene ne so frame enti abrante wane ababa wa so de ya wo si aso dem o yire ho a wo free sabu de o tene ni a wo na wo hyenkrofo fom wo na wo hyenkrofo fom bu on ma bomfia esusu wo mu so mu de o mu kwata mu mu ansa ho ye o mo sere esasa onu free so mu no mi nyina na kwata mu no tene atale o mu akro bu hu wo mu hu tene atale na o wo abrabo but also see so Kristo ni so won mo esa so kwa asare o ya come chere what to connection what to tie it just because of that nti na wo kura babru no mu kura babru no wo yo ti ni say ne ya tade and it na efficiency no was a motion de ten ne kata ho say ne ye code kata ho a protector from any helmet any attack every weapon say ne no kata ho a protector from any kind of striking any kind of domination of the satanic weapons. It's the same no only paro ya no nya no ka anya wa no kaka na de ye eti yesa fa Bible no I quote the book of Revelation chapter 19 verse number 8 you have Revelation chapter 19 me your tin ni no aka na sa atra no me dem your tin ni o ana o say sade wo bia on chat boy for trabe ane afokufo ogina be na ehu aba say so aduases bonte no wo your tin ni ehu ayo say aduases bonte ne akada bia ko bi ba da em no beda enkada bia sabi wo de oba wiase mu no wo hunu dada onyakopo so ho tin ni asefo sesade enso beba na so no awrade opo kwato job nso ya wono ono awrade a opo kwan de to so nso ya wono wono okwa bia ba to na te ne fo nyina so beba wo so mu yankan Revelation chapter 9 verse number say sebe right beba ma cho me bo we dey me sorry pa mo fa jebe me bi na me mutu no ena na eye eyi na me friend say onum ne ma me eti arofo onyankopon obi biara o yete ni bia no onyame abade nkata ho akata ho wo so yete ni ni a enkata ho kata ho eti ye friend Revelation 98 wo say na wode anwene pa ehun fita ehun tie ama no se omfra na anwene pa no ne ahotefo atrene wode anwene pa ye ehun fita ama no se omfra na sa anwene pa no ene ahotefo de atrene eti wo se wo yo ti ni a dale se cover wo watare esaw ya anwene pa ye kente de wi esidi ahoma nwene kente no ema ne design ye soronkom eti kura bia be koso bia no obia nim se Ghana fo asante fo ne se kente obia nim se Ghana asante omo no mo design omo ana omo kwata omo mo cloud aye kente eti sa wo so ye kensedity aba na so yo ti ni aba wo watade esaw na satale ne esaw no keke wonim atale ne esaw dan pamete obaifuo bia e wo bra boso empemete wo bosom biara wo bi wo ho so ati ni so yetimi de ne picture koto abosom fie asole tia ne friend kra ama ne kra kwa abosom fie bebre ye hu ebra bi me ne oba bi siai me onyakopo ama me ne siaya me ye na me sister wo di ne kura won ka ne kra esa ne kura won kanti wo de kisosuma akata wani but won ka ne kura wo ye kontompofo wo ye dwamanfo wo mpa akono wo mu wo mpa papa obi ye papa kwa bone tia ne ka ne sa senti wo wogina ho ya manta mo kra because what is set in na one scale me say
what a cancer for Potochrame. Some American, as a member, we will petrogum. Now, some American only say. So, what's your tin in pa? And I'm not because of a few years ago. What's your tin in pa? Satin in no Savono, Satin in a Wokano, a Yatadia. Nasata, at the Sabatakari, no big piano, no bet me a rough room. Or big piano, no bet me a soretiao. It's just a sound. Namawu, I had Stronko, a more different. What's that tin? We are tin in. And obi a your bonnet. Wouldn't you have from? Wouldn't you have from war? What's the chat? What the attempt? But that pass over your from what the ultimate from any bois. Wouldn't you see any drag? It says, Obi, I had in Indiano. The fruit of the Spirit is within them. It was said the book of Matthew chapter 6, verse number 14. Or some of our frog can't say, by what they also democabetamo. Obi, I had in Indian himself. So I'm finding me from Swantanoa, let them find channel. Obi a tell ni bia nim say so wo dwene nya nunkum chimena se po ano kare nya wasambani a to de sintudwa won te ne ho eti wonye obi a tell ni bia nim say wonam kwahwehwe ne so ya ahunyehi a wo so na so ye da ni obenya bota bia nse da wo ya tell ni mponi ti ni abo yere ti ni a wo du kratam ti ni a wo fo kru nya hwe wo kata say aduane ma no me one night time aso no and na be kata me nya aduane ma no and ye so for kata ye nwa sorry 7 kata me nya aduane bia ma ti ni no ti ni no what me ancha wo ti ni po wo wan kasa wa wade ase what me ancha wo ti ni wo wade ase but on ko cha wo ti ni wa sorry awo mu ama so for so ti ni I don't see a mistake. Wo kuru ka so be de fufuo no wo subi kura wo te ni so no ebema okunu kura sakwa na dwene especially man wo no kuru no mo enya girifo no no kuru wo te bia foforo mu no mo ham wo suban no ebetime ma okuru kura sesa because te ni yatade te ni ayatade saw na ya mpasa sa te ni na tare hye wo a wo bie ni ho efigi a wo tim kura ba ifu otim no betu matamo wo tin ba ifu otim betu esasa tale no da bia na ni boso na wo no na busawo se adianti ana Elijah te na tade mu chichemu adianti na tade no te nchichemu adianti na Mose wo na tade ama Yeshua esasa te ne no ayatade identification. Christianity is not a religion, it's a nation. Na se kuro no ye wo ye culture ye wo ye tradition ye wo ye dressing it's a thing Christianity dressing no e hye eni nti no o kira wo se awona munyuma no o se de e kwa onipa mu enwuni ho fi na de free onipa mu ba no Matthew 15 anu na edai egu ne ho fi esasa no de obi biara de nani hu sa na te na tie esasa we did you na the fruit no de ade to so ya te ni dia let people see your light shining everywhere you go and I'm your teen ni oni so ti dun kamere asole to teen ni oni so ti o te ba sole to teen ni oni so ko so fo akase na sore eti ya ka teen ne fo ka obi ye de ye fani adabi na me ka testa bi se me no mienu ye ti ha ye ni be se kofi wa ye ti wa na Onyankopon awe ye wiase mu kro onya ni pa 5 ye ti ha ni ye nkobi what ana ze bra ye bra mama bra ne nyakwa na ya no dendede ni ate ne fo ba de ye fa de teen ne ntimi nye because teen ne ya tade what was the last time obi kro bebu sa se bra me so ye Kristo ni ma papa obi ka na asem kra che wa wosoro because o hu teen ne atare ye shaw obi di ne nkomo kra na oba no katara no because o hu teen ne atare ye shaw so what ya se ukukura be so be ka ne sikita kira o sa so ukukura mu se teen ne atare nshaw teen ne atare ne timi ye impartation to ni paso am woni pa kra sakra na agene eta ya da no Kristo no a wo se wote ni atade sawo efidi a wuti mu no wo se Kristo so muti obi ado ham obonsam esum ni han entimi trapa ko menye yi ya da bu ko gere chapter 1 abra esum no ba butu bunani no na asase na sakasaka no Onyankopon kasa anya han na abra ye han esum ni dwane ya ha chapter 1 ya what in the esum no verse 5 esum na entimi ye na han no esaze han di esum ni so and I was say Christianity wo ye ti ni atare hyew and I wo de sabi fi ya wutimu no da bia wo se wenum de abaifo nko a and na mebusuam ha de abaifo nko na abaifo timi ni ti ni tena na wotimi ntutuma no na wotimi ubuku no na wotimi mmra na se na wotimi man na hompo anka na no nsam na ye de ti ni be ni
Yesu Kristo he fa no o sha ya on bone kura timi dira nanim o te ni Yesu Kristo ahe na Yesu Kristo duru ya na on bone kura timi tira ho ana ya de kura timi tira ho ana sebi won mo a won so kura percent look at Mary Magdalene awon so ya ta se ya ba na te bia ma ya baye na woni mu na so abra hu Kristo no wa ta hu no kura timi ya ba mo na oboda mu no the book of Matthew say Mark chapter 8 verse 4 Bama obodamu abro hu Yesu Kristo se pe on bone no wo se metamo so osuro esase ha ne esum ne twaka o de oyo tin ne fia wotim wo ba so daye na osore na odi maame natam ai na wo ma we do be fo pa ena ma me nya wonim ma so daye pa no ne me da ama me ho atimi asane me bra tin ni so sa daye no ama wotimi pom ma ma no abeda wotimi pom ma no abeda so that says as a tin ne batakare shawo Ten year tadie, as verse chapter 19, verse number 8, no, was now what I mean a pa. I mean a party, no, I mean a pa, a woofita, and what year, at the amount was a woomfra. Now, I mean a pan, and I will take for training. I mean a pan, and I will take for training. It will be also a tin biano. You are different. What are you? And yes, I had physical dress way, but there's a spiritual clothes that I show. There's a spiritual clothes, a mawo, we are high. We are light, a jawum, and a high womb to a bonsam to me nasa crowd nano. Or bonsam to me no, and what you mean you sa crowd nano. It's a get back what's your shining, so I say. Yes, Zamia, the mentation chapter 10 verse 40. Yes, Zamia, who shall pa a free a day sumu, yasetinamu, yes, just a young casate, Nishayania. Yet the Zamia who said a 10 now, yet they are no boss what the beer, you're not intending as I am pa. Arafo say yan shey to bank no bebo ye de hura baba sandara bobo sambere bebe tamara fasting mantis to bank no bebo me no mienu nya enko bi yan shey ya because he opposite to the word of God so ebinum kura susu ye say awoso oye wo buanya me adwuma ode kọ na asori fie ten na nya sa na ten na etie ten na nya sa na ne fare ba ni gira be etie ye na ya no harvest kwhwe enkrofo abra ye nyina no papa ye nyina mo de ko asori o mo wose mu nya sa na ten etie ten ya tare ewu eya tade a satan ne ja ene ha wom ti ba bia beduru bia bo se obi o bia referete. Look at the book of Acts chapter 2 verse number 41 up to 42. Esuafo no bi bia na onya ten ne atade ne sey no de woni bia o mo koto be kwasafo de ade bo won mo ni se afi ko na bi ye kwhwe wo krofo ko yeten ne waso dem da bi ten ya tade na ba bia beduru bia hire ma dipe wo nyina ti wo so gina ho no bia abagina. Hello sister in Christ, hello brother in Christ, how are you doing? I could see you a devoted Christian. Now me fatasi Zimbabwe ni me ko shopping wadi me fatasi what chai timijana what deme oba ya no fa me tell bas mo say hello woman of God, may the peace of the Lord be with you. You know what I'm saying? How did you know I'm a woman of God? I say I can see the clothes you are wearing, I can see you are from God, you have a pure heart. And no one tell who, and no one tell po who. Some people can be identified the people of God because entomani mfra wono ten ne yentema etu obi bia na wo so eti ni no wo sentema bia baby obeduru bia bo so nipa bia hu no matter what wo nipa be kafa no matter what time obefam no matter some boni be kafa no na so no po mo ka no samwane no omunim so nipa no sete ni atade omunim so nipa no sete ni atade etete ne yentema yemfi ana me yoti ni ana oti ni ama ne doso ayatade esew ayatade esew sankikawa masatare ni mu a obonsam timi ma wo so da yen san ko bio yen ko the book of Isaiah chapter 61 verse number 10. Isaiah 61 verse number 10. Yen hwe bi odi fo Isaiah homa etre ediesia baako sisemo yedu me kan wase no wase awrade mu ana me ho sepeme na me nyankopon mu ana me kredi ahusi efri se wode nkwade atade ahyeme wode te ne batakari esti se ayefukuna ayika wani ne ho ani abotre ni ayefo a wode anwira ahyehye ne ho wose wode te ne atade e de ahyeme te se ayefukuru edu hwe de ko Matthew chapter
chapter 22 or refers to wahini bia or two ayefopro and the man ba ayefokuru man ba and to be biara wo gyina ho as a Christian you stand as a character and representative of Christ etina you have to protect the Christ because you are the it's not a sabia no near na babu sidi amount. So I said to 10 years at the film. It's a 10 I atadi a show. It's as I say, was a media and quite yata dear. Now what the 10 year atadi but takali at your summit. Say you fukulan kikawa any more said about today. Say you fura. What didn't see what prepare no? Send will be a fura. Sada no coalition no sano tin it here. What tadi a sonko, atadi a sound as slang, atadi a sound a jack. Atali sauno ayankanta eni ti uka da buko Ephesians chapter 6 what is 14 ne kata ho 14 ne kata aye cloud e jane kanta wom e mu ase e den e bia wote bia obi ko onya ne hwenso no otu aja e fere akwa betimi atu de ne ama because say ni na wo wotimi no ntena atali na shawo no hu a na ni ase wotetimi wona ni no wa yesi After yes, the book of Isaiah chapter 59, verse number 17. Yanko Isaiah 59, verse number 17. Yankai bibi so. Yankai. What say? Na wasate nese en katabuo. Na wasate nese en katabuo. Na kwa jeda di eshe niti. Na washe awreto atade katano ho. Na wafura awreto se entema. Hallelujah. Wase na tse ne di atade katano ho. Ayan katabuo te ni atale yan katabuo kato Kristo ni pian eti so bia wose wo gina ho aso Kristo ni no wo gina ho as a righteous person say na Kristo ye righteous no say no gini ni bia as a righteous as Christ eti you have to be pure and holy and it's na ka da ko ezara sa onyakopo ka che Moses o ka che Isaiah for say wonu mo ti wonu no mu nyare no nim su wonu matade esa say che obebo mu we ka atali gina ma the two their embodiment obi betimi asede atali e so bia wo masedi uso etu se atari fia wo masedi uso ode botam wo se atade a yete ni a onyakopon ene waja hallelujah ana wo se onyakopon yo ba be onyakopon no yo ba no wo se yimpa wo yo nipa no wonim so be ma oba nipa na wo waja wo soro ana waja wo so betimi ashawo se ho mponi e wo fie ana o meda ho mponi e wo fie nyuma wo yafru ma enkose poase kanu se fru wusubai efru suba atani bi shawo na nyatenia atani na shawo no na wadin o se yete nyatene mama ye fa asare ngwa ye ho asare en kanya msomo na mo se ye be betimi shopping na yourself ayo shopping sayon se ye be betimi adai aboabo ye ho ase ye ho ye den na yeti be dia boye fo be ka ye ho ene ti na hia se be hiem na asare pa de ne wa mu etisate ni atani ne shawo a you are more than a very just what can't be our satisfaction. What can't be a kiss of former panel. God has given them the authority. One more 10 years God has given them the power, the authority to overcome, to take dominion, to rule, to conquer. One more 10 years one more panel. They speak with dominion because that is what the Father has done on their life. To hear the book of John chapter 1 verse number 12 was in all more genie didi you know woman one to me so me onyakopo ba e ya tare onyame dia shawo sawo ya me ba na de yen bibi wo the book of Matthew chapter 22 Matthew 22 yan hwe efi verse number 12 no downwards Matthew 22 verse number 12 downwards Matthew homa etre ye aduonu nyen kan fitiche mu a efiri edumienu ko afa mekenkan onyakopon asem wose mekan efiri eduba ko no wose na ohene no ba mu no ohwe owo no obehwe awowo no na obehunu oni pa bi a onhye ayifuhia na tade wo ho na obisa ne sehwe awie wo ba mu seni na wonhye ayifuhia tade na otolimum ana wo hene no se na somfo ne se mo chekye ne nan ne nsa emfa no enkoto entwene chichichi sumnum
ɛhɔ na osu ni atwase ɛhɔ ɔhene ba ye no obehunu sɛ onipa bi wɔ hɔ a on sɛ kyerɛ sɛ na wɔn mo nyina wɔn atade no is the same thing wɔn sɛ atade baako but onipa bi da mu a na wɔn sɛ ni atade ni bi onipa bi da mu a na te ni atade ni bi hyɛ no etu owura ne ka sɛ yɛ ti sɛ onipa na wɔn sɛ te ni atade no na yɛ fa ne kɔto ogya atade ni on sɛ also oyɛ te ni no yɛ atade yɛ hyɛw na nu ne bo bem ɛnu na ma Onyankopɔn no sɛ ɔyɛ ne ba te te ni atade ni bi hyɛw a wonye Onyankopɔn ba eti abra ɔhene ne ba mu ayɛ fuhyia na se no awɔ the book of Matthew chapter 22 verse number 11 downwards no wɔyɛ ne behunu sɛ onipa bi aba fuhyia no se a wɔn hyɛ de atade ne bia fuhyia na atade eti wɔyɛ ne bu sɛ onipa ne sɛ ɛyɛ na afa ba mu wɔn hyɛ fuhyia atade ne bi eti wɔn mienu sɛ obi ate ne bia ɔyɛ identical obi ate ne bia nimri yɔnko obi ate ne bia yɛ nyina yɛ buhyia baako wotimi nyɔti nini na ate ne fo ɔhyɛ white na ɔde ɔhyɛ black ate ne fo ɛhyɛ blue ɔde ɔhyɛ green onka ho yɛ pataku eti ade yɛ fan tin no edi dra yɛ ho ɛne ti na ɔka Matthew chapter 7 verse 13 also ɔkyerɛ ade edi dra eti wɔ se wɔn mo de odwa ho ma ɛna ɛde akata wɔn ho na dra wɔn ho eti wɔn mo de pataku ansa wɔ yusu metaphor no sɛ wɔn mo de odwa ho ma akata wɔn ho ɛkyɛ sɛ te ne yade bi a ɛkɔva yɛn ɛsɛyɛ sa atade said Isaiah chapter 59:17 kano what say no the 10 year day asem se batakari it was abra ohine ne ba ifuhyara se no no be won se onipa bi wa ifuhyara se a on sha ifuhyara ta ne bi ye ka ifuhyia e wo Nyankopon asem a na ye ka abade ate ne fo begom the nation of Christianity the day of Ada awotefo nyina be modi awosie ane ifuhyia no it is how se wo ka ifuhyia no na ayatade it is the book of Matthew 5 was a mokania na was a shrine many penina what the okania wo mo asrama wo mo what the wo ma no no ya doye wa sare kura wuti mu no wo no ma no ye free wo no ma kasa wo mo wo so so shete ni atade wo ma sabi wo so wo mu do wo ye me na fopa o me best friend ni wo so shete ni atade se ye ma ni share many penina ni so wo so obi ekremoni eto ade de sabi wa yera na wo shete ni atade obi ayira no ade pa na wo ye afa de wa yira na brabo so we say we are not well in the righteous code ye shete ni atade no se shete ni atade no a eyi ni ho de pefe ba bia ni wa Yesu ko ya wo bi ya de ka ne so obi ani fra ka ne so obi ba fa ka ne so wo bi to mi ba ne wo ne mu ka ne so esasa no wo shete ni atade eti abro be ya busidia no on say soldier for the tie ni atade nim esasa na be ya bone fa che de amaye eti so wo se wo shete ni atade a be bia be ko bia is a light, it's a crystalline light, so a crystalline light yeah a shine it say rainbow light a ye be bre shine ti be bia ti mi to me ye eti wo di pa bone ni kura ota wo no within them one more ka won se bone kura no omunnim omumu pa say wo yo ti ni nati ni kwa be kona obi so oyati ni na woni ni nia ham so kontokwa okoka wase mempa mo asem won pa ho asem kwa be so Yesu ba no ka so mpa ne ho asem a kam no mi enukura ko on kasa ye ho ka wonye ye isase ye ho asibone ho ka wonye ye kura hallelujah pa afi ye nto aso ye ko the book of Isaiah chapter 11 verse number 5 Isaiah 11:5 yati ni na yati ni te ne so yatade e na obi ehunu sese what was the last time po bi bebu sa sebra pressure wo yati ni ba e na obi ehunu so te ne se wo e na obi kura ka se wo kura wo ka wo kura wo me pasa de da we so ekistoni wo te ni mponi na obi ketimi ka se wo wunti meja so wo wunti me kwa sore wo te ni mponi ba bia kristo de ne te ni ata de jure bia nkwaje ba ho ba bia kristo de ne te ni ata de jure bia fa wo de ba ho ba bia kristo de ne te ni ata de jure ba enka bo mu ba ho mo bro hu no odo ba ho eti hwe gini fo no ko no bo mu wo hye sia fo ba kristo ti yo no hye te ni ata de no a on sa Antiochia ho no ono mo hu sa te ni ata de cha ho no o se na ye no de yo mo ye kristo fo ampa esa so no mo su sa wo no de ono di na chi no ono mo su sa da father no ono mo di na chi no wo te ni ata de we yo bi ntimi hu na wa sinti bia wa kanta asane ne so why kukuruku wo so se wo ye te ni a wo da ka mu a wo pa asare ana wo sa ye no manko a ensu otokra na ofa no wo ye no ma na ofa ni pa ba ko chie bi achiem na wo tukọ
Kaya tini ampa ka besi aba no abesi se wonu aka no so akofie tini atare hyenan ya hwe Isaiah chapter 11 verse number 5 no what say na tini beye na simu aboso na ne kurodi aye na kwan emu abomu ne nkwa mu abomu o se na tini beye na simu aboso so na ne kurodi ba bia Bible beka ne kurodi bia no wo hwe the sentences no ba bia refer to hu so no kura ne ye Kristo so na tini ne bakata won se Kristo wo hu ne nti so bia wati Kristo mu bia no kura no a Kristo wonne no nti no amasate ne no ye nkata homa no oso no bibia la oji mi didi ye no me ma ne tumi so me yakopon ma so ti wo se wo ye ti ni a me nia be ma me nia ba ti ne ya tade o obi tan wo se die obi kan wo sembo ne se die obi se wo se die obi won se wo no ankasa na ma ne ye ba ne so esa so nipa ko na ankasa nim na komem so yo ti ni na so de wo ti ne ba bia beduru bia na confusion na so ti ni ahoma no wo hye the book of Matthew chapter 5 o sin shane de apatafo blessed are the peacemakers other na wo de wo at oti ni wonye peacemaker yi as oti ni you cannot resist wonye resilience at all what me for wonye afom so ancha no oti ni e wo na de mo no ya susu wo mo no oti ni na wo chi so botom oti ni no treasure e ba ko na mu wi aso sika wo oti ni oti ni amble bi enkrofo amble so anable pono kra tight na enkrofo de aba no ya pega fa kosi wo no na wo de bi so botom oti ni na yemfa ni won mo je tight yan share the book of Isaiah chapter 64 and ye be wi in 64 verse number 6 Isaiah 64 verse number 6 right sebe Isaiah 64 verse number 6 Isaiah 64 verse number 6 Isaiah chapter 64 verse number 6 yen kasa ba yenyina ya yenyina adet makato se there is a two crowd e se onipa so o say boninti ye papa mpo ye na sentumagufin ye hwe the book of Zechariah chapter 3 verse number 4 abra osofo Joshua wo je lipa mu do preach no na atade bi hye no na ya kalifin a chese na bone aba no atalifin na hye no na so na o kire obi ye sofo gina so dem na so wonten bone atade na hye no teni atade ni mu eti on sa abofo ro koyi ne ho talifin no arafo momye maye ni na ho momye hye ye pa because ya hwe to ba to be bom pampana na obi na to no nyim se adwuma esi ni akatwia eti onyakopon no mo ayen so na yempese obeka se wonim ye ebeto brebi obeka se wonim ye ye be ya adwe se ti aso dem ye be ya adwe se ye ade esum nyame but one kasa wotena se o ka first Corinthians chapter 30 o say yan kasa yan tras ne papa ya komam se da so wogidi ni mu ana Kristo da so tie mu obi o sati ni atade bi o ye different wo ye quite different na ni su ne ban ne te bia ani na namo ne different ko te ni atade finim ete na aka za siste wana o se wo se de batakari ankeka wanim batakari ankeka ti sa you fry yes no ai ne bre na efo yere eti ya share the book of Matthew chapter 22 no obele ma no no sha ifusha na tade no ye ben ko to chene chese Christianity no ya watade e say eti obi bia na wo say Ephesians chapter 6 no wo kan Ephesians 6 verse number 13 that way o say mo ahwan eti anya pintin na me ya honya de na se da pintin a ya sha no kora ka ma na se ya sha tene kata ya ho yan kan sa tene ya tade ano na che wo papa wo ani na kire woni a wudi abrabo so ntisate ni ata ne sha obeye din beye won pa so be so daye na ben kata che onye ho ade ma ama me no papa wono abeda for free sate ni ata ne sha obeye din beye won pa sebi wo obeka se difo bi actor won kom se in the spirit o se sunsun ya tin ya so ko sunsun ya no sem sa sate ni ata sha adofo yansanko biwe yanko the book of Psalms 132
Psalms 132 verse number 9. Psalms 132 verse number 9. Psalms 132. Okay, making butterfly. 132 verse number 9. Making kind. Butterfly. Or say 32 verse 9. Or say, ma wasofo enshetrene. Na ma wa hotefo eni akurusi. Ma wasofo enshetrene. Ma wasofo enshetrene. Na ma wa hotefo de eni akurusi. Enne ye ka asofo a. Aye obi a obedi edi bia o Yakobon sofo. According to the book of 2 Peter. 1 Peter chapter 2 verse number 9. So wa ya baye na sofo ku. Ti wo so ye Kristoni a wo ye Nyame sofo. Enti wo se so ye dini ni ampa. Shetrene. Trene no ankata ho. Trene no anya wo symbol, anya wo national anthem. Trene no eno na anya wo akwan so dua na wo kwan so han. Trene no eno na ma onipa bi ehunu aba wo mu. Esasa ye wa ba eno de behunu dua kora wo ye. Sa trene wo mu aba no na be ma ye hunu dua kora wo ye. So adafo trene ni emu. Trene ni emu. Adwubra wo se sakra ya dwene. Adwubra wo se ye hunu akwa ni nyina ye. Ni ehhehwe trosem ni mu. Ni ehunu wo hu mu tiase wo Yakobon asem. Trene ya tade. Etu timi ka chem so Yakobon trene ya tade a. Eye han na bi agrada na prana e bi eja na wo be ka chem me se atale eti se nyina ehye wo na kire no obi ba na obeta atale eti se ehye wo nyina ati no sabi ye wo kwa ba bi ye si aje onsam sade wo kwa ba bi ye si wo fiefo na ya baifo na asem no mienu ye nsakra ya dwene yi ye nhye trene ya tade no na asem mu bi se me so da bi na me sore ya na se na da ye so ye pa de na masakra na me sakra dai die Debbie, no was a so that nice idea, cram no be at Jeffrey Missam. Now was a struggle as I'm at Yadena Effin Paconis and back. No, sir. Answer me, shut down and sacra ye. On yes, a bit didn't cram my young one. Say, bet me in the crack near big yat some now. Yet, any pan of that boy and quite baby. Yat some now, yeah, no, and yet the old bag yet was social media so, and then yet your bear was shot down on a move bill such a train at yet. So, and the 10 year tade shall be, and was come, and will be a hat, and will be a hat. 10 year tade, no, it sees everything. It's also said he was to win or remember him. Now 10 year tade, so you're high, it see every fruit on fruitful days. And the NTV come with the papa on the Kukumo, 10 year tade say, as you will survive or cut that bama or benny, 10 year tade shall soon to me unuka. Out of all young couple may underestimate the power of God. It's all say bet me the Elijah keke kra. Elijah keke kra no mo asema save yasi gwenu nyina. Elijah. Na ya me nwa say no bi ko asori a osiane ana de otimi mu no osisi de owiase ana woni mi bedi ako de oni mi be ko no Yakobon ne be ko de oni de Yakobon no be ko ama wo yoti ni o. It's all tin ya ta ne sa woni ni Yakobon. Eti asha wo no obi so no be ko a onu Yakobon na be ko. It's all satan be ko ama o carry Deuteronomy chapter 30 or say awurade Yakobon no bedi monim kan ene matamfa kokko etete ni ata de hye wo no anu na ye wo wede wo helmet bi bia na te ni ata de hye wo ana pa so kira me se abepem na oba kisoso mu mfie bebre no sabi atamfo sha wo so atamfo da so no di asie na Satan okwo kiso ni motibi gina ye osa na ti de ni wo koi isaza te ni ata na he Yesu no ambassador ho kwa wona ho adofo ye semani die mu se ye pese ene die ekire to bantu bebo nam no mienu nyina ebetimi arapta efri ne ni enya kakabensam ni ye sakra adwe me ni panyina hu se sakra afa ne ye pese sakra mi a memiti woi me sakra madene esasa tenne no yentimi nya o yentimi nya tenne no ba kumpo sei na numu jade kakabensam ni akatesam and you say okay the book of Hebrews or see everything ni mo a obi ti so Yakobon na everything ni mo no tin na ya tade na wa ha won kasa wo shaw yetin ni so o yetin ni o read the book of 1 John chapter 3 verse 10 was na yenu no na bonsam and won Yakobon ma eyi won ho di pefe na nia won no na wonya ne ntin no o ye bonsam ba na Yakobon firi Yakobon unyampo untimi nnono sofo da kakra kayimu kasa na sofo dem o Ghana ni kotu kura na race watch ne boarding obeti aso dem ho age so kwaje ababo ti anu ayedwuma
abra se wo so fro Nyankopon a ye be share the book of Acts chapter 2 ama Levi ni bi kura timi koto na sase e wo the book of Acts chapter 6 and Acts chapter 4 e koto na sase ma wo de asase ni sika ni be boa wo tefo adwuma na wo de wo se wonu mpo no to kwara sia de ata ka kese we si da kese we mu nyina na ye tu wa asore ba ye tu wa asore ba na osofo kase ba osofo kase prayer group for eno a ye di ma wo ye be guso di ama wo na wo da no rooms na gu ho no wote ni watade esa no Yesu Kristo Luke chapter 6 waso wade ba ko ma wo wade mi na ma nya ba ko wonya ji watade sha ase afa ngu so koma no ansem no mi enye di fo no so for the kemai I say also for the nya card or the man I say na or ye the cheapest car was off for the movement nko a na nya fancy na de obi be hunu so or a big man obetima to the cheapest one no the scanner can aboa sorry man hia for and na aboa sorry fofo mo hia for and also for bi o ba bi cross obi kwa sorry fofra or an enemy but Christ is one nti yes atari ba ko pe Christ is one atali yes and just one crowd 1 Corinthians chapter 12 or see akwa na do so no so won ko na la so jumadi na do so no so eye won ba ko pe ya na this side jumadi nyina ti se say Christianity for part dia ya tade no eye ba ko pe enne ya tade ya the denomination and Church of Christ for sorry no no ka different and we for sorry no no ka different sa na Christ atade tie Christ atade nti sa eti se ye agini form papa ye shate ni atade tini na ye ka ho asama ye atade ye say eti sa atade no enti mi hwe se onua bi kwa mane hunu mu akwa penisie mu etu be ka the book of James chapter 1 verse number 27 wasi nyame so pa ho tia so obi ahun nyanka na yewisia na akurafo mobo wose wo shate ni atade wo tia so dem wo scatter bank oh say dem so be sister no sister me sika mo wo bank na 10 million na so me hu se wo no madam be di eten eti je emo 6 million na fa yadwuma wonti me nye wo because wa wo wo ye selfish wo jo wan kata ho me fa koma no na me koma no sika enti se me kukuru dia koma yo nko nya sa na bible say ye no ye ho ye o se do ye nko sa ho na me no no na mkodo no ade no so betimi a chema ma ayi ubetimi atema maye wo shate ni atade Yesu shate ni atade no abra wo ko preach ni po be 5000 na share for ba ne cheka yese owura mankrofo yin konade asa Yesu so wo share ni pakuo no 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 ye ne mobo no no ye ne mobo etu aye de wo so wa na wo bibia e wa ha ebi no pa no mienu empata na Yesu shira so agya nanim na o chama so bibia ra so e me bi mpopopo ya keka mankrofo asa ko fie what so ye ti ni na me de bi no ni na me say bonsam dem ho deeper side ho e wona ye nyina beda ezasa ade pa ye fere ti ni no eye na ye mesere say ni ye mu na ye de ya dwe ye say ya ti ni fo oh say nim say oja ye kwa sore obi kura fi say ni sofo di na nim ti obi kura ti mi di ni sofo di awaje ye obi bet mi ka the book of Matthew chapter 19 obele maybe by Yesu nche bobu say dey na minya dankwa na Yesu ka che de say kodi mra ni nyina so na obele man ka say medi mra na so na so mra no he Luke chapter 10 verse 25 ayi mi ni pe o say mra no do owura do Nyankopon wa dwene wakoma na okra nyina do yonko so ho ti mra no ye mi ni pe do yonko so ho to bia o so odi mra esumia no na so wodo mapa woni mu afekoto wonya de fa babua enyafo a obele me na wasesa ni shape up ni mode of style na nim face na woko ontimi anakwa so dem ho nebu so oba nte mame mesrawo me best school fees o ma musika bi na mfe baka na den me na me wo no ade woni papa o so alo so esre trend ya tade na baby ateni atade wo bia I have mercy, compassion, love, faith, forgiveness. Teni atade sanete I have all this kind of quality. Teni atade ni wa hobrasia wa humbleness. Teni atade no ewa abode tade. Teni atade no ewo de ewo pinti ye ne
say gina tupa say nya ta de hye wa e kwa be so na betimi pa ka sika da ho sika na branti wa ti fie na kora bi aja school ti fie na branti wa sika fie bi da bank e bia make 6 million afi no wosi na bra boso na kora aja school na akwa school fees 1 million na wa obusa akofi na ne wan ko school ya pam school fees so onza mama ne papa de o muntimi twenti ya pam school fees e ko ya exam o mama ne papa so papa adwuma wi o so to obo sha mo aja school atena fi o da ati o ko yi wa 6 million ko yi 1 million ma no na fa ko school fees no sara te ne tie 6 million na no so ma no officer afina wo peke wa brabo no ko yi 1 million ma no na fa ko school fees no wonya te ne ni te ni ata le frete te ni ata le frete I have compassion, I have mercy, I have love, forgiveness, I have assistance, I have selflessness. That is the cloth of righteousness. Eti Matthew 21 so omo nyina satane bako be woni pa bi ba mu ono satane bi tie yini koto jatade ni e be to brebe be yimi no bi eni nyina koto jatade ni ye ntira ha na ye tene na me ntoto me sa wa pra me me to no me nyati ni wa so nyati ni wa so fo bia no yo not obote Ghana na say ene wiasim so eti ni ya na ya mesere wuti kura siso na adwere wo mu no kura no so eti ni a onyakopo no wanim ti na onyakopo de on hwede waso no o shakomam Jeremiah chapter 7 ti so eti ni wa mani ti ni na wo ade na ti ni o so pe ho Yesu ba sa so pe no ne ti ni ti o be pe nkwaje ne ma unipa wa me pe kan trem anu wa me pe fia trem ti so ye ti ni apakra obetimi aton fie e de aboa hiafo e kom de wom ti kom de wom omu ni atare che ukọ enkuro bi ye Ghana kro enkuro bi so a ukọ enkuro bebre nsuo kro bi ni mu ni bi na so na osofo te da kakaka mu etu onipa fo wo te da kakaka mu asole so sika na ade yeye beti ni adwuma no se ye mfa mo won mo mobo yan shebie mo yan ko the book of Revelation chapter 3 verse number 4 e di cemetery e 9 etremi ensachichemu 9 Revelation chapter 3 verse number 4 me yeti nini na Jesus Christ family we are reading onu hwa na Jesus Christ family no me de me so wo me mabo sansa me ankasa me try pa say metimi abote ni abrabo timisi ejade na ehu me mabo wona wo so yeti ni na wa akoma mu bone ni wadwe bone no sam kika ya wo ka unya ho asam wa bepa wa no say we de ka asemi na obi aka asema chokwa se men kan ti obi akodi hu nkomo wo so yeti ni wo ti adwuma mu ho ana wo ka che obi se ayi sa kwa we de wa kwase wo ka che obi se o ti ni wo ka che obi se obi ye kwase ada wo de se Bible no kan se nyina Bible so na ka che obi se wa kwase wo so be di for atemo gwaran the book of Matthew chapter 12 and Matthew chapter 5 say do be ka che nyina so e raka ana so be boni ka che nyina so e kwase no wo be di for mpanifo ni matemo gwaran panifo jori na na atasport jori na wo be di for on manim wo jira na wo ya ho tene sam yanyi tumni nyina sakra ya gene yanyi tumni nyina sakra ya gene esasa ya gire kura wo yetirimu no ya komeda yemu no entra agiri fo makwa ya kike enum kire ya sodema ya kike enum kire ya sodema yanyi ya wo preach na ya mini mutse de me oba be se obi fra bi o se daddy mpacho me pema mi yanyi ya ho ni etia mu ni eka nyame asema wi ani anopa te se de oba me mini mu ase ayi speaker ya me kasa na gakraka no na se wa nyina chi no when you not when you man could be in fact much more will subject a moment pass as Mr. Bro. Yaga Revelation chapter 3 verse number 4. Your teen nini. Omoka 10 is as or as was communicating one feeling enough for the past friends beer. No one moon we or no one moon cigarette, says you are bad in no. Or community or more, that's on Cassa one more cry. She, bra. Sani ete ne badia. Kayena, I have you got a father and father. Since my childhood, oh, Busame, from a primary school to me access to, I try to say,
me ye adwuma ka me call training carriage me sakura be call a friend say post secretary ko shi atapisi ne manama abe ye adwuma o ka me chie ne ma bebre na so bie no betima ka say me classmate or madamfo na ne zan ka me de me di bem bra she wa bra boye na sesa na me so me sesa what na wonyo tin ni wute na osofo gina ho by the totality and dominion no kasa with authority aso hweka wodem na fie wotim na hiafo gu Ghana she hiafo gu Ghana wono asofo bi kwati kon aje efe so exceed $5,000 she hiafo so exceed nini so we had the book of Matthew chapter 3 was say mote ni amro farasifo edi eso a farasifo anu ko mo de mra na chichiro onu wo say mote ni amro wonu mo de eso a wo jina wo so exceed nini what the car we mu da fie we mu watch kura ebinum kura to on mu watch I was shop akase ring e chiche cha so po bi wo Ghana any am commander address say yes any car say atwotwo edi agu animu asofo atwotwo edi gu ka animu hey now yeah we bless it tata scenario ho nanso owo nipa kakra bi a wogu won taade ho fi I was side na wone me wangu won taade ho fi won side na wone me ebe nante atade fitaa mu efiri se ofata oze ye ka righteousness on say atade eti asanka bio phone was nanso wo nipa kakra bi a wangu won taade ho fi I was side na wone me be nante ntade fitaa mu efiri se ofata Yayi wonu mo fata no. Chapter 2 41 downwards. Onu mo fata no. Wo se na onu mo begidi ye ni nyina no. Obi biela obi bi wonu mo ntem no. Omo koton ye ede be kwasafode. Ezo ya chapter 4 a lewi ni bi kura koton na sase. Ede bai, ede be boa. Ahiafo na onu mo akunafo wo mu no kura no. Omo de pan bubuo. Ena de ya preacher bo onu machinti. Ena ozofo be nya na ebo nyanka omo buo. Ya po no machintia no no kana awase ekobo nyanka ana ekobo we ya po mo chiantia no mo ka kasa no obu okura anu abesi ayi sika obenya no wonfa ni nyina nkoma nyanka no no wayi fia no wode ko eti wose na won ma hu mo ta ho fi no won mo ne fata se won mo ne Kristo benante won ma hu mo ta ho no fi no o si ho won ware branch wose so na ase se we Kristo ni wo si ho no mo na ade sana nkwa da wo da mo ana wo chiche ho kopim so ho beba kopim so ho beba o so Kristo ni ha obaba watimi o da ho na oba ma onyo ho ade ne wo da o so wati ni no akwa kugina ho ena so do baba erade afidi aneta the face di enya sanketwa afidi be woni mo nyamo afidi betimi yo erade sa afi we di mi huru so mi ko di mi huru so mi ye di mi huru so erade o so ma te ne fo mere ate ne fo no wan no mi ni yen ka ho ya ka ho a kani abra boy de ti woni say sori a ana ebrem na bai fo ye ana yen sakra ya gene obeso befim ya zakra yo mame se ka so bia sakra pa menyini se na sati so ebi wo ha mi shia bi o ba bia yifro obema yina so mi shia bi o ba bia enu ho ma shia bi arafo ade ba ko ne se yenyi yemfom so ntum na wonyankopɔ hu ye mabɔ na won sakra ye isan se ya dwene wo ya dwene mu ya komeda yi mu no emu ye be ifro emu ye bem song mimituoi obi wo to ho oto atale mienu mpo atale no wo to mienu mpo emu no ebu okura de kro onyi ba ko mani mi ada koi onyi ba ko mani mi a ezanza nani wom ani berebede owo bi beto mo bibi bara so eti ni ya tade song te ni nkyere obi a obi ka so obi ye muslim te ni nkyere obi se obi ye wei te ni timi sakra de nyina isase atale ni ye different te ni timi sakra de nyina nti wo ye te ni pa na
sabi wotimi pa de nua ho asem hye wotima ya wo ya wade a waya wo ti ni o ti ni abra bo ni su ni enche bi ade asem baba wi ye after yen hye the book of Revelation chapter 7 verse number 14 abawa wanya ide o ya mabu yo Revelation chapter 7 verse number 14 me kan 14 o say na me ka me kire no say owura wona wunim na o ka kire me say yenum ne wona ofiri awunyehia kase ne mu na ohoro won tade ema ehoye ewo gwama ne mogya nim righteousness ayatade ehyew ti wo so woro mo otimi gina tin ni mu gina wo mogye ma wonyehia kase to be reshi na ebeba no wono mo otimi gina mu awunyehia ba ye nyina wono mo otimi gina mu no mo ro mo tade ma ye fita ma ne hoye oh Christianity obi di asam to so tim kase wo bodua ai Christopher bi bodua unum sa o se ame na ade asam to be so no wo bi ko timi afre antoa no de abodua na ye ko kache kiso ni so oben na ne bia no na kiso ni abia kiso nti medani o sa bo kiso din so kiso nti obeda ne bia no wo kiso nti obi timi kase ai so sem na fire grada no wo fire grada so obi tim o so righteousness ni ya dia to so a boni be de wom ti ni ne wo mu ne be bu bem ya kampa to so a boni be de wom ti ni ne wo be bu bem kiso Yesu ka se mo jota to be se de ono ewia times a no beta ho so ya ti ni na se obi ta woni no kan se boni fa ho a ense se wo defend ho ense se wo defend ho ai ana me sagewe ana no obi do me ana obabre ana me no ka mo asa boni ya ti ni wonya ti ni me se me hu no ati ni fo pa so mo Nti Yesu si ye no yanko asoma ko wi o won mo kono di o man kai ye no yanko se ye ho no na temo da ne di e be dwe me no mi enu ye be su kai se na usu cho me na me su wanim usu cho me na me su wanim ona abon say a big mistake ona abon say na mo ye be ya mo de babu ye da we na aka so kan sympathy atie mu ate de oba be se me ni ese bomb yi wo tie atie mu ate so wo ye tie ni ana wo tie atie mu nya ni na boot na ebem ana ko aso le bi di obi atia ana na no bi wa na ga bi afra me wo afra me busa me ase mi ma me cheche mu cha aso ba ka nye aso ba ka cha me so ono ne sofo anje ne salam so sofo atre babu wo sofo di wo babu ana se fa babro no na me bia ade no na me ka cha wo na ja wo sam hu na wo ja wo di no ana so mi enkosa akotachi wo ne ya ka asam no ho na obi na se sa bia kwa ha ana so ono nkyere me mu ono na waka nti wo nkyere me mu ya wo gina so mama ya nya hweye ya mote ni abrabo se ne ya tade e seyai efini kika wanim eti wo se Petro oko Yesu nche mechi weti wo se na de na empre dodo wo se na menua fo me fa chen wo se mpre so awo so bi so so unya ya obone ba ko pe 3 years 4 years 5 years ago moti asore ba ko mu ansa on kasa ne ho koleshi no la no wo se wo disu a na wate ho de akira na asa de wo nsa na wa watch him duku say ai wo yati ni because wo bo duku be bu bem duku no kwa de be bu bem an kame kwa de kamenya award ana tadi trouser won se no kwa de bu bem ka woi mu awo brewe me say me mensa trouser me sa tade ene kame kwa de kamenya award o de motin ya brabo ne fansem hunu akwakwa nsemunu ana wo de nam ana wo ye ni ope nam se adano ya nya papa ne ko chia bontam demu a ya we Ephesians chapter 4 verse number 24 sorry ana ya no den na ai ana ayi oti ni ama ne do so oti ni bai oti ni hwan ene ni kiso ba te ni
Kristo ba room Kristo teneda obi a ono kura se do watamfo no na ye watamfo ye bom papa mo watamfo no na mo watamfo agiani ni no wo ka chem se why do atami obebre wo bom pa se awrade matamfo bia da wo mi fidie mu abra ka che se nya wonam ni moja na ye watamfo na mo wie mo atumfo ti wonwie bi wo kura no a na se wo so awoso a eni ti ro se bom papa mo watamfo wonwie na wo so awoso no wo bi na bawura no na so de ti awo o ye ti ni mponi ana so nyame fa agrada ne apra na woja emeche watamfo ana wadwe wo se wo sister bi otifie maami bi otifie ho no ya wo ha wadwene o so de oja ho se mo no watamfo ya o me yi wodi afiri wadwuma mo bi na wani mu atamfo yesu do watamfo sise kuma atamfo o ka no ka Psalm 35 chawo sa wo no me kono ko no me ham o ko ka no ka watamfo ai fan say sometimes if David wan ka so nyankopon na no no hamma no yan ka Ephesians chapter 4:24 ni nwi Tanase Okay. Ephesians chapter 4 verse 24 maybe I may punish you because on Tanase me punish you Ephesians chapter 4 42 verse number 4. A kind of so and 90 module 9. What say a journey 9? What say? Namosha with power for what born with Yankopon Subaso, no crate, any and with him. Musha the power for what born with Yankopon Subaso, no crack any with him. Song. Etu kai kwa wase munsun sa mun tare da den na mun fan tare for France to bia wo so yeti ni bi aya tare na hyew so se de wo ko party wo sisi ho kama na obi kura be kan wa e sa tare ya hyew no mpese wo ni pakọ no ba ba gidigidi no obeti bibia firi munti ana efiri be kam nti no wo ye kura wo mfi no obi kura timi ka se me ko asore ama because wo ko asore wo sisi no sa na ti ni tare te e hye e fita e ja nti mpese bi furo be kem ya pesa bi hufro bia ebekam sisa wo se wo your tin ni a identify yourself Christianity is not about denomination, it's about nation. A nation ya wo ya visa yisu ya culture ya num kasa yisu so ata so Christian bia ya wo ya language yisu na wo de wonum kasa efisa no na wo so ya righteous so for bi wo ko preach na odidi atam also a righteous. And we are Bubia. Last quotation. Colossians chapter 3, verse number 12. Make Colossians chapter 3, verse number 12. What's the NT? NT enam or say NT. Enam say moye nipa a onyankopon yi mu. Awotefo ni adofo emu hye etirmobro. Ayemuye awbrasi adwene odwo ane abodetware na so obi ene obi nya asem bi a muhunu emema muhu encheche muhu hallelujah entite ne is a cloth na sa cloth ni mu no de e matade no etimi di mu eye odo no mu ne ebenya forgiveness to obi biara wo so okiso mu no oye odo enti na oka the book of John say ne ondo no onyo nyankopon awo no John chapter 3 the onno no onyo nyankopon na awo no esan se onyankopon no odo ti so obi se onyankopon awo no a na se onyankopon esuti ni mu eti wo se wo yokistoni a na chate ni atade a wontimi nka nchem so obi obo na wo de ache no wontimi nyi fruit no na wontimi nka se edin wo de ka ne se edin pa na se onye ti ni because Yesu bonifacha anya ne den Yesu bonifacha anya ne den nti onyankopon Israel me mano aba hamagene ezi bese mi wie na me bo mo nti ene mo bo mpaye panimu no kra wono panimu ante se waka ho nti mi wie abo nti onyame Israel kwa mefa so abo panyin na medwene ho ya mo mpaye onyankopon tumfo era wase se ne so wo de wasem abra wo ma papa abra bi abekasa kira wo ma no na pese o ma fruit bia ayiwo mu ene ya dwene bi a ewo wo yemu an fa nkwa de mreye ne ye ba wo mu benya nkwa o mpa ye nsaye
emu pe da nkwa wo ne mobɔ no wasɛm a wo de begu yi enti mi fifi ma wo manyina yɛda wasese wadom yɛ wasɛm adom no bro ansa da enti da amen alafo onyankopɔn asomdwe nka mo na ebesai edi nkomo sese onyame ya adom a yɛbɛhyɛ Barbara de sua no abio yɛba bɛhyɛ Barbara de sua na se ebia nyame ya adom free next week kɔ no yɛba bɛhyɛ Barbara na nse na menya ebre bezo twedi ampo nyankopɔn ada wo menti yɛbɛhyɛ Barbara de sua na se ɛna Town Vandeka Woman Ministry no woman group no ɛno so sese ya no marriage discussion no yɛbɛpɛ yɛnua no ma akistofo ma te ni ata ale hyɛ wɔn mo Facebook suwa na mesalete wɔn mo na yɛ ne wɔn mo bibi te sɛ sister anasa sɔfo maame Esther nimako ɛbɛfrɛfrɛ wɔn mo nyina ne yɛ ne wɔn mo ayɛ de marriage discussion no ɛwɔ live video no so onyami hyira mo na yɛ nyina yɛ nya nkwa ne yɛ sakra yɛ adwene yɛ mɔbra pa yɛ sakra yɛ nya adwene sakra yɛ srɛ yɛ nya sɛ ɛbɛhyɛ tɛ ne ata yɛ nya adwene sakra isa sɛ le nche bia na oba no waba ntimi mɔbra pa na bɛyɛ ya sɛ yɛ nkobi ɛbɛyɛ ya pa ɛbɛyɛ ya mesrɛ mo ɛbɛyɛ ya nti yɛ mɔbra pa onyame hyira mo amen